Yang pipikir tanong sa ginawa tanong dito no pagkakan tama sa dito no kabugan naging uta lagi tanong manusia dito no kuya gutama sa dito no kabulong na dito yung uta lagi tanong manusia miada susarig tanong si ko Allah anak kailan ka rin sa luksian pagarin yan lulutian ay naman asawa promanguri pun Allah limo ko dunia ini sesambi suka pelulot ini sesambi suka pupagaria sabab ko limo ko dunia amela ang tingin sa mga tao amiana man na marsiran mira sara sa sirang si ko kabebenuga ko tamok kaya mas sikoron tama sa gyung utari ni kabebenug sa tamok na pisul ganira na gyung utari kira mapapakay manap pilulubayran sa uriskiran si di mapiokit dahil kandung sa haram apriba apanulis anto nanusan tigiliran na makuwairan na yung utang riskiran na mapupunsi ko Allah api anto na aukit asa na makuwairan ikanang mga urip no Allah amya sa wagyong tamurit uguro iyan na anni nadartu ilal khalqi yuadi ba'duhum ba'da wa yabghi ba'duhum ala ba'd wa yuqatilu ba'duhum ba'da mata-mata na meli ang mga tao ariridud niya sa sabad ko sabad yung utasabad na ridud niya sa sabad bunuh niya sa sabad isa ni pulang kuan utawa so pedihan aridui tatang ke dia sa ginawa na nariduin na naging utap dia na manusia. Namiyala ang sukat teru Allah. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Mata-mata ng syaitan askani ni riduin niyo na kuan niyo riduin. Mana ayat itu riduin tanong na iso syaitan. Habis lagi ito na manusia. Fataraktu adawat al-khalqi wa tafarrahtu li adawati syaitan wahda. Inawan ang suka pagi pridu ko lagi na manusia. Kaya siyang urakan ayaw buat yang kedang sa ginawa kan ayaw buat pridu na kan na so syaitan. Pandai betul sang kaya masama urip no Allah. Anak kailan ka rin sa luksian, pagarin yan, lulutian. Ay naman asawa promang urip no Allah. Nalimo ko dunia. Ini sesambi suka pelulot, ini sesambi suka pupagaria. Sabab ko limo ko dunia. Ay kapito mga urip no Allah. Na ini nadartu ilal khalqi faraitu kala wahid minhum yuqadi nafsahu wa yudhulluha fi talabi rizq. Hatta anahu qad yadkhulu fima la yahilu lahu. Amela ang tingin sa mga tao. Amya naman na marsiran. Mira sara sa sirang si kukang bebenuga ko tamok. Kaya mas sikoron. Hatta anaw kada yaduklo fima la yahilu lahu. Tama sa gyung utari ni kabebenug sa tamok na pisul ganira na gyung utari kira mapapakay. Manap ko nira na gyung utariski sa di mapiaukit. Pilulubay ran sa uriski ran sa di mapiaukit. Dahil kandung sa haram apriba apanulis anto nanusan tigiliran na makuwairan nagyong utari iskiran na mapupunsi ko Allah api anto na aukit asa na makuwairan nabi pitero Allah wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wallah datiyan akadin bila ko sang kaliwa lupa inun tana rizki no Allah subhanahu wa ta'ala datiyan bila ko sang kaliwa lupa inun tana bubugano Allah sa rizki fa'alimtu anni wahidun min hadhihi dawab namiyatang gedang sa ginawa kana pitero gyang kay murid pada usam kutu apriskian Allah fastaghaltu bima lillahi alayya wa taraktu mali 'inda ayat tingina pinagunta man nakan nasubagi nakan nasudia kang bagi na inawan nakan ana sabu sa peging bagi nakan Allah sabu sa ibugira kan Allah dayang panamaran upama kagelebek ka nakapamangdo upama kaya gelebek ka nakanduktor bu naba di sudah lagi ang utanda na butkau mana buat mapagin ka sa kutu rizki Allah lagi ang kutu kapapantag na gelebek ka tadi kepakaya lagi ang kutu ana bagian ka apiap lagi ang utang na napkuin ka ay kawan mga uripun Allah amuri puri amya na dagi ang utamurit guru iyan na anni nadartu ila al-khalqi fara'aytu kulla makhluqin minhum mutawakkilan ala makhluqin mitlah na mata-mata na sa kana meli ang tigian sumakadin at tawakal sirang kulagi diran akadin sumasarig sirang kulagi diran akadin ada suka penarigiran si ku Allah kasih sirang sumasarig kulagi diran na makadin natuli piteru Allah wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ti wallah sadin sa tao at tawakkal ku Allah sirakan si ku Allah fa huwa hasbun askadi ni mata ko langun awida kalian sekali ni makaampan do fataraktu tawakkula ala al-makhluqi wajtahatu fi tawakkuli ala Allah al-khaliq na ini tagakan tigian inawan akan tigian suka panarik ko lagi dia kena manusia lagi dia kena kadin siya ko tigian may nagunta man siya ko sumyangor ko tawakkal si ku Allah aya mano to mga urip no Allah na miada so sarig si ku Allah kay na siya rin ganun, so lagi ito ng manusia. Ay ang pipikira tanong sa ginawa tanong, dito nung pagkakan, tama sa dito nung kabugan, naging uto lagi ito ng manusia. Dito nung kuya, tama sa dito nung kabulungan, naging uto lagi ito ng manusia. May ada so sarig tanong si ko Allah. Lagi do bulong. Ano din tanong mga urip no Allah ka? So bulong na di nagkuha ka bulong, tama sa dito isabi po Allah, yung kuto, kapag kabulong yan. Nawaya siya rin ganun ka, naging kuto nganin.
Askan yang bipakabulong. Kami ada yang kutasari ke siku Allah. Kaya di mamisa bulong na so Allah subhanahu wa ta'ala. Ay duduk ton mga urip no Allah. Mana pemangnin ko na uyagang lagi yang kaya watakan. Dialog sang ang pagadiak di. Ay go sang ano mga doktor lagi yang kuto akapamulong. Bulungan ira lagi yang kutasakit. Ugi na so kapaguyag ko na di. Lagi yung kuto na pagabulong ira na di pini sabab-sabab. So kaya bulungan ira naklabiram ke bulungan lagi ka lagi diyan. Nanaw to sa aya di mamisa bulong na so Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mga urip no Allah yang kaya walo. Na upama kagini sifat tanu sang kaya dunia nabtagum piya tanu sampai sa alungan na mauri wa aqulu ma tasma'un wa aqulu quli hada wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.